لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Ja sam srećan što sam se našao po drugi put na hadžu, ovog puta u ulozi bedela za moju rahmetli majku. Neizmjerno sam zahvalan Allahu Đelešanuhu što me ponovo ugostio, što me pozvao, počastio, što mi je omogućio da u ovim poodmaklim godinama, neki možda to znaju, možda neki ne znaju, ja sam zakoračio u 8. deceniju života. Znači Allah mi je dao snage i energije da se ponovo nađem na svetim mjestima, na hadžu. Moje impresije su duboke i moje impresije prave napisati, inšalah, i pišem već u novom putopisu. Prvi put sam pisao putopis, sad će biti malo opširniji. Prave impresije ću kažem iznijeti tamo, a ovog puta želim samo da kažem da je organizovani odlazak na hadž iz Luksemburga doživio svoju pravu i punu opravdanost. Ovo je treći put kako se ide organizovano na hadž iz Luksemburga. Svaki put grupa je veća i veća, ovog puta nas je bilo 28. Ja sam zadovoljan što sam ponovo vidio Meku i Medinu, što sam doživio harem koji je sad u velikom proširenju, možda najvećem u istoriji. U odnosu na prije 4 godine može se vidjeti ogroman prostor oko Kjabe, ogroman kompleks zgrada, bivši je porušen, stvaraju se uslovi, tako smo dobili informaciju od jednog našeg studenta iz Medine, stvaraju se uslovi da na hadžu u dogledno vrijeme bude 10 miliona hadžija. Ovog puta mi smo imali, da kažem, sreću da smo bili u organizaciji turske jedne agencije iz Brisela, koja je, da kažem, kao agencija po meni mnogo bolja u odnosu na onaj prvi hadž. U svim segmentima bili su na visini i sve su tačke bile na jednom nivou zavidnom, nije bilo nikakvih problema. Ja mislim da su svi hadžije imali dovoljno sabora i da su svi izvršili sve hadžske obrede i da će hadž svima inšallah biti primljen.
moje utisci, moje impresije će biti, kažem, u mom dnevniku ponovnom. Ja sam neobično još jednom srećan i zahvalan Allahu što mi je omogućio da se ponovo tamo nađem i da doživim hadž onako kako to u svojoj, što kažu, dubini, gdje je to jedna duhovna injekcija koja me čini srećnim i zadovoljnim dok god sam živ. Hvala lijepo. Betulkanlah niat kita, moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. I oglasi ljudima hadž. Dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim, dolazit će iz mjesta dalekih. Da bi koristi imali i da bi u određene dane prilikom klanja kurbana kojim ih je Allah opskrbio, njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog. Zatim neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko hrama drevnog obilaze. ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Ovim kuranskim ajetom počela je historija masovnog odazivanja na poziv uzvišenog Allaha Đelešanuhu i masovnog posjećivanja Bejtullaha, Allahove kuće i obavljanja hadža. Kao rezultat ovog poziva kog je uputio Božji poslanik Ibrahim a.s. nakon gradnje Kabe, generacije ljudi svjedoče o događaju svjetskih razmjera u kome se svake godine u jednom malom mjestu okupi na milijone muslimana sa svih strana svijeta, iz gotovo svih naroda, svih boja kože, nošnji, jezika i običaja. Hadž je 5. islamski šart, koga je dužan izvršiti barem jednom u svome životu svaki punoljetan i pametan musliman, a kome to materijalni uslovi dozvoljavaju. في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود. Imajući u vidu važnost i svrhu samog obreda hadža, budući hadžija će prije samog polaska pristupiti ozbiljnim pripremama za ovaj veliki i iscrpni put. Tu se misli prije svega na upoznavanje sa samim propisima vezanim za obrede, zatim materijalnim, fizičkim i psihičkim pripremama. U tom kontekstu Islamski kulturni centar je organizovao 5 seminara za buduće hadžije, koji su detaljno proučili gradivo i upoznali se sa prilikama vezanim za hadž. Upoznati su sa teorijskim dijelom obreda,
ali i praktičnim okolnostima crpljenim iz prethodnih iskustava vodiča. Valja napomenuti da je svakom hadžiji neophodno pripremiti obilatu riznicu sabura za ovaj put, prepun raznih izazova, iskušenja, neočekivanih komplikacija, ali i jednostavnih rješenja, nezaboravnih doživljaja i događaja. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله. Postoje 3 vrste hadža, i to hadž temetu, ifrad i kiran. Hadž temetu je najbolji hadž i on znači dati umri prednost nad hadžem u mjesecima hadža. Zatim obaviti hadž poslije umre. Ifrad znači striktno zanijetiti samo hadž. Kiran znači da se umra i hadž zajedno zanijete ili da se zanijeti samo umra i naknadno doda hadž prije početka umranskog tavafa. U slučaju da hadžije putuju prvo u Meku radi obavljanja umre, a zatim hadža, hadžije će obući ihrame u avionu, jer će prilikom samog leta preletjeti mikat Zulhulejfu. Mikati su granice koje se ne smiju prijeći bez oblačenja ihrama u slučaju putovanja radi hadža ili umre. Mikata ima ukupno 5, a Zulhulejfa, koja se nalazi nedaleko od Medine, je mikat po kojem se određuju muslimani koji dolaze iz zapadnih zemalja. Ove godine naše hadžije su upravo sletjeli u Džidu, nadomak Mekke, a zatim su se uputili ka svetom gradu radi obavljanja umre. Prije samog oblačenja ihrama potrebno je okupati se, podrezati nokte, otkloniti dlake ispod pazuha i sa stidnog mjesta, namirisati se, ovo važi samo za muškarce, skratiti brkove, obući ihrame i papuče prije prelaska mikata, izgovoriti nijet na glas Labbejk Allahumma bi umrah, početi sa glasnim izgovaranjem telbije. Telbija se stalno ponavlja. Nakon oblačenja ihrama stupaju na snagu sljedeće zabrane. Zabranjuje se skraćivanje i brijanje dlaka na tijelu, kao i obrezivanje noktiju. Zabranjuje se korištenje mirisa, kao i mirisnih sapuna. Zabranjuje se lov i ubijanje divljih životinja. Zabranjuje se prilazak ženi sa strašću, pa makar to bilo dodirom ili poljupcem, a pogotovo zabranjen je polni odnos. Zabranjuje se sklapanje braka, prošenje djevojke ili posredovanje u tome. Zabranjuje se nošenje rukavica. Osim ovoga, za muškarce važe i sljedeće zabrane. Ne smiju pokrivati glavu, dok suncobran ne smeta. Ne smiju nositi košulje, pantalone, cipele i sve ono što je šiveno radi oblačenja. Dolaskom u Meku i viđenjem prvih kuća prestaje se sa učenjem telbije, kako bi se hadžije koncentrisali na naredne aktivnosti. Pri ulasku u harem ulazi se desnom nogom i uči se dova Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba rahmetik. Prvi obred nakon ulaska u harem jeste tavaf, koji započinje od ugla gdje se nalazi crni kamen i koji se na njemu završava.
Tavaf se sastoji od 7 krugova, a svaki od njih počinje ljubljenjem ili dodirivanjem crnog kamena ili dižući ruku u njegovom pravcu. Ihram se nosi ispod desnog ramena i iznad lijevog za vrijeme cijelog tavafa. U prva 3 kruga hoda se ubrzano. Nakon toga nastavlja se normalno kretanje u tavafu. Iza Mekami Ibrahima se klanjaju 2 rekata na kojima se uče sure Kafirun i Ihlas. Nakon namaza se odlazi na mjesto Zemzema. Tu se pije voda Zemzem na 3 puta okrenuti prema kibli, učeći dovu prije pijenja. Naredni obred jeste saj između Safe i Merve. Saj sadrži 7 krugova, počevši od Safe da bi završio na Mervi. Nakon toga muškarci odlaze na brijanje ili kraćenje kose, dok ženi mahrem potkrati kosu u dužini jagodice prsta. Ovim činom stečeni su uslovi za skidanje ihrama. Sve što je bilo zabranjeno tokom nošenja ihrama sada postaje dopušteno. Bismillahirrahmanirrahim. Ono što želim kazati, što mislim da je jako važno, kad je pitanje odlazak na hadž iz Luksemburga, znači prošle godine, 2010. godine, moglo bi se u najkraćem sažeti u, čini mi se, 4 tačke koje su iznimno važne i značajna poruka za sve oni koji su bili na hadžu i naravno za oni koji razmišljaju o hadžu. Prva i vrlo važna stvar, znači, jeste da je ovo 3. znači, puta kako Islamski kulturni centar organizira hadž i da organizacijski, znači, sazrijeva kao ustanova sa iskustvom koja može kvalitetno ponuditi organizaciju i obaviti taj posao, znači, do kraja. Druga stvar koju želim istaknuti, znači, ovom prilikom jeste da grupa koju smo imali, znači 29 hadžija, uglavnom je, znači, grupa naših hadžija iz Luksemburga koji su priključili, znači, hadžije iz Antwerpena. Tako da, znači, povjerenje prema organizacijskom, znači, paketu Islamskog kulturnog centra, znači, jača i prelazi naravno granice samog Luksemburga. Treća stvar koja je važna, posebno, koju želimo prenijeti kao poruku, jeste da je ovo najmlađa grupa, ako bismo gledali prosjek, znači, starosne dobi, znači, dob hadžija, ovo je najmlađa grupa koja ide iz Luksemburga, znači, u ove tri godine u kojima se organizovao hadž. U cjelini mislim da su hadžije bile jako zadovoljne i organizacijom koju smo izabrali, znači 10. travel, kompletnim putem i mogućnošću da shodno vremenu svi oni koji su išli na hadž prilagode zapravo svoje vrijeme, znači, i dužini boravka. Tako da su, znači, naše hadžije, znači, zapravo bile, neki su bili kraće, neki duže, a neki čak su bili 35 dana. Mislim da je to jedan kvalifikativ organizacije koja organizira, znači, hadž s kojim smo mi bili, znači, već i 2008. i 2010. godine. Sljedeća stvar koja je važna jeste u iskustvu koje sam ja, znači, imao, mislim da je odlazak prvo u Meku, znači, bolja stvar za hadžije, a nakon, znači, obavljenog hadža, znači, posjeta Medini. Znači, mislim da je to bolja varijanta i da, kako bih rekao, više ponudi, znači, hadžijama i da vidi, znači, prije hadža, ne znam, Arefat i Minu i da se prođe sve to, prije samog čina, bacanja kamenčića i boravka vukufa, znači, na Arefatu. Ono što je možda u svemu ovom je najvažnije jeste da, ja bih rekao da hadž ima budućnost u Luksemburgu. Kada smo, sjećam se, 2006. godine razmišljali o hadžu, mnogi su bili skeptični i oni koji su na neki način željeli da idu i tako dalje.
nakon ili samo 4 godine, evo, alhamdulillah, mi znači možemo da konstatujemo da smo imali znači 29 hadžija organizacije Islamskog kulturnog centra, da je sve prošlo znači uspješno, alhamdulillah su ljudi zadovoljni i da taj trend ako voda, znači ja vjerujem da će u budućnosti naravno jačati i bit će znači sve više onih koji će se naravno prijavljivati znači da izvrši petu islamsku dužnost. Hadž znači jednostavno ima budućnost na Oksandoru. Prije početka samih obreda, naše hadžije su imali priliku da zijarete sveta mjesta kao što su Arefat, Muzdelifa, Pećina Hira, Mina i tako dalje. Iskustvo je pokazalo da je varijanta sa obavljanjem umre i hadža prije odlaska u Medinu bolja i sveukupno korisnija. Na taj način hadžije se upoznaju detaljno na licu mjesta sa prostorom gdje će se u narednim danima obavljati svi ibadeti. Neka mjesta kao što je brdo Milosti zbog velikih gužvi nemoguće je posjetiti tokom samih obreda. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu i samo njemu hvala, koji je kao i svake godine i ove učastio mnoge hadžije, milione hadžija, a među njima i mene, da obavimo hadž. Govoriti o utiscima hadža može se danima, noćima, mjesecima pričati, ali se to mora doživjeti. Moji utisci su, da kažemo, impozantni. To duhovno ushićenje, doživljaji, svi ti ibadeti i milioni hadžija iz čitavog svijeta potvrđuju Allahovu vjeru i njegov poziv da mu se odazivamo. Ono što bi želio svima preporučiti, a to jeste da među tim milionima ljudi koji dođu treba se što prije odazvati iz tog fizičkog napora koji pored svih tih najljepših ibadeta iziskuje jedan određeni tjelesni fizički napor i vidjeli smo mnoge hadžije u godinama koji teško fizički podnose. Zato je to naš poziv svima koji misle i mole se Allahu Đelešanuhu da im poziv pošale da što prije tamo odu. Meni je naš brat i moj prijatelj Irfan Efendija prenio jedan hadis po kojem se kaže: kad neko stekne uslove da obavi hadž, pa to iz neopravdanih razloga odloži i nekad kasnije ode, ne dostiže mu deredžu hadža onog koje je propustio, pa makar i se svake sljedeće godine išao. Imali smo odlično vodstvo Halila Efendiju, vođu puta, i moje vrle ahbabe Hadži Omara, Hazbi Šejk, brata Ado i Asmira, kojeg sam tek tamo upoznao i s kojima smo nastavili kontakt i družimo se posle hadža. Selamim sve ostale hadžije iz grupe, molim Allah Đelešanu da nam ukabuli i molimo se Allahu da uputi sve one koji treba da idu. Selamu alaikum. Želio bih malo da komentarišem utiske, doživljaj sa tog mog prvog hadža. Čovjek, neki će me ljudi potpuno si razumjeti, pogotovo oni koji su tamo već bili, a oni koji me neće razumjeti, zamolit ću ih da odu pa da sve ovo dožive, jer ja o tom doživljaju mogu dugo da pričam, a kao što već rekao, razumjet će me samo oni koji su tamo bili. Znači o tome se ne može toliko objasniti i opričati dok čovjek to sam ne doživi. To je nešto izvanredno. Trebalo je dočekat da budeš pozvan na hadž, jer imao sam ja više puta prilika i prije 10 godina i prije 5 godina. Znači jednostavno trebaš biti pozvan pa da odeš na hadž. Grupa je bila fenomenalna, izmiješani smo bili, bilo je jako lijepo doživjeti
klanjati u Haremi Šerifu među 700.000 klanjača, znači džematile. Bilo je jako lijepo gledati ljude koji žele da te pozdrave, da s tobom pričaju na neki svoj jezik. Dolazili su ljudi iz Pakistana, govore o Bosni, čuli su o Bosni, žele da klanjaju sa nama, žele da klanjaju džematile. Nismo još stanovali daleko od Haremi Šerifa. Putovanje je bilo naporno, ali čovjek kad zamisli koja je nagrada od Allaha Đelešanu za ispravno obavljeni hadž, ništa nije teško. Svi oni koji bi mogli da odu na hadž ove godine, bolje bi im bilo da odu ove godine nego da odgađaju kao ja što sam odgađao, iću sljedeće, jer da sam znao kako je lijepo i čin toga, svega otišao bi davno. Znači, pozivam sve one koji su u mogućnosti da idu na hadž, da odu, da se sigurno neće. There's no one by her side. She's the only one that's left behind. Patiently she said. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja se zovem Ahmed Dubrovac, koji sam išao na hadž 2010. godine sa braćom koji nas je bilo 28-9, koliko nas je bila. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Doživio sam nešto što nisam nikad doživio u svom životu. Onu ljepotu, ono društvo, onu braću, onaj narod koji sam ja susreo tamo, s kim sam bio. I najviše mi je ostavio sam otisak na Arefatu, kad je se dobila, kad je bilo nekoliko stotina hadžija u našem šatoru, odakle smo mi slušali tu tovu. Preko nekih 45 minuta je dova bila, mijenjali se dva, a možda i više, pošto ih nismo direktno mogli vidjeti. Ja sam vidio jednog kad je predavao, pa je bila užas, nisam bilo toliko vidjeti. I još mi je ostalo jedno, kad sam došao prvi puta, ugledao Kjabu, kad sam ugledao Kjabu, to me dotiralo do plača. Otkud mene tu sam ja kod Allaha toliko zaradio da me pozove u goste tu u sebi. I da budem među onolikim narodom koji smo svi u istim ciljom došli. Bio sam da čitav hadž neumoran. Imaju moji saputnici koji su išli sa mnom, vidjeli su sami. I zahvalio se Efendi Halilu, našem vodiču, stvarno na njegovom onome zalaganju za nas, brinući se o nama, boreći se o nama. Uvijek je pitao ako nas nešto treba, interesuje, fali nam, on je tu u pomoći. Onda isto u mom cimeru Faruku, koji mi je stvarno bio desna ruka, koji me je pomagao u svakom pogledu, što god je trebalo, što ja znam da mi objasni da ono što ja nisam znao, pošto njemu je drugi puta bilo na hadž. I zahvalio bi se svima mojim saputnicima, mojoj braći, na svemu. Baterije sam svoje napunio onim imanom i postao sam sasvim drugčiji čovjek, osjećam se toliko i pozivam svakoga brata muslimana da izvrši dužnost Allaha Đelešanovu koji nas je zadužio za 5. islamski šart, da ode naći. Sve bolje danas nego sutra, a bolje sutra nego prekstra. Nek me svi poslušaju da odu, pa će vidjeti šta je ljepota Božja. Poselamio bi sve hadžije i sa mnom, moju grupu koji smo išli zajedno i sve ostale hadžije cijeloga svijeta. I selamim džemat kompletan Luksemburga, selamim džemat
do Lijepovača i sve muslimane u svijetu. Assalamu alaikum. Što se odredite komentari, znači da svaki puta kada znači hoćete da je to smiriti, znači 2 ili 3 godine, znači kao treće pravilo, četvrte, Ibn Abbas radijallahu anhuma prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Namaz u Medinskoj džamiji ima vrijednost 10.000 namaza, u džamiji Mesdžidul Aqsa 1000 namaza, a u Mesdžidul Haramu 100.000 namaza. Hadžije nastoje po svaku cijenu da zajednički u džematu obave namaze u haremu, kako bi izvukli maksimum iz svog boravka u svetom gradu. Svaki od namaza obavljenih u haremu predstavlja veliko bogatstvo. Ja se zahvaljujem Allahu Đelešanu što me pozvao na taj put, što sam bio njegov gost. Na tom putu sam, kao i svaki putnik, imao raznih izazova i putu je bilo i nekih nepredviđenih situacija i tako. Sam dolazak u harem i to sve to još emocije nisam sve sabrao i proće dosta vremena te emocije vjerske vezano za to sabrao, a nekakvi moji drugi utisak je same Mekke i Medine, gdje nemam nekih, što kaže, ekstra negativnih zapažanja u tim masama koji se tu dan kreća. Normalno da je bilo svega i svašta, ali utisci su vrlo impresivni. Normalno treća faza mi je bila ostanak duže 2 sedmice, odnosno na ostale hadžije, gdje sam mogao da vidim ponovno buđenje same Medine i njezino pravo lice poslije odlaska velikog broja hadžija, i normalno da još jedan puta želim se zahvalim Allahu Đelešanuhu i svim hadžijama koji su bili skupa, koji smo disali jednom jedinstvenom dušu. Hvala. Assalamu alaikum. Eto, ovo je bio za mene, znači, drugi hadž kao bedel i mogu uspoređivati utiske od prvog i od drugog. Znači, prvi put su uvijek ti najjači utisci koje čovjek osjeti kad ide na hadž, a međutim drugi put se sprema, već zna, očekuje šta će biti, tako da je već psihički spreman, ali ipak samim tim spremanjima ne može izbjeći onaj osjećaj, drag osjećaj, da kažem tako, kad čovjek prvi put ugleda Kabu, iako to nije bio prvi put, ali opet nekako se osjeća isto kao prvi put. Oko tavaf i sve su to nova neki doživljaj. U suštini sve je prošlo kako što treba, ali ima uvijek tih nekih nepredviđivih stvari, međutim sami hadž nije jednostavan, nije laka stvar, tako da čovjek, ta želja za hadž, obaviti hadž je puno jača nego sve te nepredvidive stvari koje mogu doći. Bili smo, zadovoljan sam sa svim, imali smo, znači, smještaj koji nije bio daleko od harema, sa kuhinjom, isto to je jedna izvanredna stvar koju želim da spomenem, da smo imali, znači, kuhara u hotelu,
to nam je dosta bilo pomoći, nismo morali ići grad i da moramo tražiti jelo. Ekipa je bila izvanredna, trudili smo se svi da pomognemo jedni drugima u svakom trenutku. Bili smo tako jedna cjelina. Tako. Neki hađi ostaju na Dini, kao što su, ne znam, arapski hađi, on dobio, ne znam, u Nisku Islama, Maroka. Turci, ne znam, naši, drugi, ne znam, ne ostaju mjesta, idu iz naših hotel, naši izvukuju se, ove tava, vidim, naši bacaju, velika nečiše, znači odavde, znači svaki dan, drugi i treći dan idu znači na Dini. We have two variants, they'll say no, we know me. There are some people, like Turkish pilgrims, they are coming in the hotel, after Mina, and they are taking bathrooms, and after that, inshallah, we will see they are going to Harim to make our food. And second day, they are going to حلقات تخرج أجيالا تتباهى بهم الأزمان حلقات العودة بستان يتنزه فيه الوجدان حلقات تخرج أجيالا Draga braće, poštovane sestre u islamu, selam alejkum, rahmetullahi wa barakatuh. Pošto su vam prethodne naše hađe pričali mnogo lijepih stvari o hađu i događajima na hađu, ja bih ovom prilikom pričao moj put ka islamu i način koji sam ja došao na ideju da idem na hađ. Za one koji me znaju, a i oni koji me ne znaju, do pre 4 godine ja nisam živio baš nekim životom u islamu, ali sticajem okolnosti od jedne naše sestre i brata iz džemata, tačnije Zlate i Harjama Halbašića, dobili smo za Bajram jednu knjigu na poklon od našeg efendije Halila. Liječi se Kuranom, tako da sam ja volio da čitam puno i ta knjiga sedela jedno vrijeme odmaro, ja sam više dudno da je pročitam. Hvala Allahu, tu sam otkrio stvari koje sam mene nedostajale punih 37 godina mog života. Ovo mi se prilikom zahvalio i Hariju i Zlati na tako jednom divnom poklonu koji su promijenili moj život iz temelja, a ujedno i našem ciljnom efendiji Halilu koji je napisao ovako lijepu knjigu koja je uticala na moj život. Tako da sam poslije te knjige pročitao još nekoliko par knjiga koje su znatno uticale na promjenu mog načina života i mislio sam u stvari da sam baš sve otkrio, saznao, ali to je bila jedna velika greška. Sad kad sam pročitao bezbroj knjiga i Kuran i kad sam shvatio da je nama dato vrlo malo znanja, sve tek shvaćam koliko ne znam i koliko je još ostalo da učim. Tako da sam se trudio da što prije one dužnosti koje sam dužan prema Allahu izvršavam, sve obaveze, namaz, post i ostalo, to da ne nabrajam. I sve to u kratko vremenu postigao sam da obavim i da naučim. I prije 2 godine polaska na hađ, znao sam da treba da idem na hađ, znao sam da treba da izvršim što obavezu prema Allahu, ali nisam bio spreman zato što puno stvari trebao sam da pripremim za hađ, kao da poznajem arapsko pismo, čitanje Kurana i tako slično tome. Tako da sam krenuo i to da obavim, da pripremim sve potrebe koje su potrebne za obavljanje hađa i naučio sam s pomoć Allaha i čitanje Kurana i sufar i sve to ostalo što dolazi uz to. Na hađ sam došao, kako da kažem, sa punim zadovoljstvom i oduševljenjem. Kad sam bio u prvom susretu sa Kabom, to je bilo za mene nešto gdje sam ostao bez riječi, gdje sam samo ostali pogledi, a kroz mene su kroz moju glavu prolazile misli i događaje iz prošlosti, događaje iz generacija prethodnih muslimana i
kada se počelo sve odvijeti na tom mjestu. Tako da sam sa hadžom faktički zaokružio taj moj iman i tu moju vjeru, nešto veličanstveno koje više ne mogu nikad ostaviti, nikad. Ne mogu zamisliti život bez islama i bez vjere. To bi tako ukratko bilo toliko koliko bi mogao da opišem islam, moj put ka islamu i ka hadžu. Jedino što znam treba i dalje učiti, i dalje usavršavati, jer znanje je spasa, neznanje vodi u propast i ignorantnost. Apelo bi ovom prilikom na sve braće i sestre koji planiraju da idu na hadž, da se naoružaju znanjem i svim mogućim, kako da kažem, način da iščitaju i proučavaju sve moguće literature o islamu, jer jedini spas je u znanju. Zahvaljujem se svim hađijama koji su bili na hađu na tako lijepom požrtvovanom saradnji i međusobnom druženju. Zahvaljujem se našem efendiji Halilu koji je požrtvovano obavljao svoj zadatak sa punim jelanom i sa savješću. Tako da je sve uspjelo kako treba, bez ikakvog incidenta, bez ikakvih grešaka i problema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مناجاة ربي وأشدو فيهتز قلبي الرؤوف فتشدو بروحي تراني موجد وأشعر أني وطأت النجوم إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم إذا ما طغى الروح ليل الوجوه إذا ما اعترى القلب ظلم الهموم إذا ما طغى الروح ليل الوجوه وهاجت شجوني وعم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين. Je voulais dire un mot sur le pèlerinage qu'on a effectué pendant le mois de novembre. Donc c'est un pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ça a été un pèlerinage extraordinaire, plein d'émotions, plein de spiritualité. J'incite d'ailleurs tous les gens qui n'ont pas fait le hajj de faire ce pilier de l'islam qui est le cinquième pilier de l'islam, et pour ceux qui ont les moyens de le faire, parce que le hajj, et je le dis, je le redis à tous les gens que j'ai vus et qui m'ont demandé sur mon opinion sur le hajj, comment il s'est déroulé, j'ai dit toujours que le hajj, il faut le faire lorsqu'on est jeune, pour qu'on puisse accomplir les devoirs du hajj, et c'est pas évident de le faire à 80 ou 85 ans. Donc pour tous mes frères qui n'ont pas fait le pèlerinage, d'essayer de le faire en moins lorsqu'ils sont jeunes. Le conseil que je donne à tous mes frères musulmans qui voient ce petit film, c'est premièrement, comment dirais-je, donner satisfaction à Allah. Comment on donne satisfaction à Allah? C'est en respectant sa loi, qui est le Coran, et la sunna du Rasul alayhi salatu wassalam. Ça c'est très important. Lorsqu'on va au Hajj, je donne un exemple. La prière dans le Haram al-Makki, c'est 100 000 prières, 100 000 namaz. On vient à la mosquée de ma mère, on vient de chez nous, du coin de n'importe quel quartier de Luxembourg, on vient pour 27 hasanah. À la Mecque, on a cette opportunité qu'Allah nous a donnée, c'est 100 000 hasanah. Pour aller de l'hôtel à la Mecque pour faire la prière du Dohr ou du Asr ou du Maghrib ou du Isha, c'est 100 000 hasanah. Si on calcule 100 000 hasanah, on ne le fait même pas sur une année.
Et Allah, il nous donne cette faveur de nous donner 100 000 hasanah pour une prière dans le masjid al-Haram. Donc, ça c'est la première remarque que je fais à tous mes frères, de respecter les prières, les 5 prières au lieu saint de l'islam qui est la Mecque. C'est très important, je le redis encore une fois, c'est 100 000 hasanah pour une prière. Donc, et j'espère que Allah accepte notre prière et notre hajj avec le groupe qu'on était avec, et que Allah nous guidera dans son droit chemin, Inch'Allah. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 8. Zulhidžet je dan početka hadžskih obreda. Toga dana hadžije ponovo oblače ihrame, kao i za umru, i nastaju ihramske zabrane. Hadžski nijet se izgovara Lebbejk Allahumme hadžan, a zatim hadžije se upućuju ka Mini, gdje će noć provesti u šatorima. 9. Zulhidžeta hadžije će se iskupiti na Arefatu, gdje će provesti vrijeme od podne namaza pa do zalaska sunca. U tom periodu potpuno će se posvetiti ibadetu i traženju oprosta od uzvišenog Allaha dželašanuhu. Podne i ikindija namazi će se klanjati spojeno i skraćeno, sa jednim ezanom i 2 ikameta. Boravak na Arefatu je ultimni obred hadža, obred bez koga nema hadža. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: hadž je Arefat. Ove riječi ukazuju na važnost boravka na Arefatu. Boravak na Arefatu je obavezujući za sve hadžije koji su istovremeno svi okupljeni na jednom mjestu i kada se u suzama sjećaju svih svojih grijeha, stojeći pred svojim gospodarem svi jednaki, odjeveni u 2 jednaka komada platna. ولكل راج ثوابا ولكل ملتمس لما عندك جزاء ولكل راغب إليك زلفى ولكل متوجه إليك إحسانا وقد وقفنا بهذا السلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani hadžije, smo evo negdje Yok, onlar bize gayb ya. Dana koji je hadžu, nacija, osjećaja, suza, zikra, učenja Kur'ana i sve molida što vjernik može učiniti u toku jednog dana. Mislim da su imali jednu lijepu atmosferu danas, tradicionalno druženje sa svojim hađama koji su oko nas. Učestvovali smo u zajedničkom klanjanju namaza. Ja ću evo sad ovo kažem koliko riječi o Arefatu, važno značaj Arefatu, postoga što ćemo dovu značiti za Hakli dovu za dan koji će biti počeo. Počeo knjigic, noć, evo danas je završen. Božji poslanik Muhammed a.s. kaže u hadisu koja Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem al hadžu Arefat. Hadž je Arefat. Svem onome što se čini u toku ovog dana, Arefat je odista najviši, najimpozantniji segment hadža. Kada je Džibril objašnjavao Ibrahim a.s. propise hadža, on je pomalo u strahu da šta ne zaboravi, da šta ne propusti, da šta pogrešno ne razumije, on je vikao areftu, areftu, areftu. Što na arapskom znači shvatio sam, razumio sam. Shvatio sam, razumio sam. Svaki hadžija kad dođe ovdje, poštovane braćo, vi vidite da svi shvate sve. Dovoljno je jedan dan biti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Što se tiče mojih utisaka hadža, to je zaista neopisiva stvar. Ne može se opisati riječima šta sam sve doživio tamo.
prvi susret sa Kabom, prvi tavaf oko Kabe, to je zaista nešto što se ne može opisati riječima. Sjećam se, znači, tek 2 sata nakon našeg stizanja u Mekki, otišli smo da obavimo umru. Tako da je naša grupa, znači, bilo nas je, mislim, 5-6 otprilike na drugoj grupi koja je išla da obavi umru. Sjećam se da smo počeli sa tavafom i tako sam ja bio malo napred ispred naše grupe. Radi starijih ljudi koji su bili sa nama u grupu pokušavao sam da napravim malo prostora za starije jer je bilo zaista gužve. Tako sam gledao pored sebe, tražio malo prostora. Odjednom sam se okrenuo iza sebe da vidim gdje je moja grupa i vidio sam da više nikoga od njih nema. Gledao sam, vidio sam da nije više moguće da se sretnemo ponovo u tavafu, tako da sam ja morao obaviti ostatak umre sam. A pošto je to bio moj prvi put odlaska tamo, hvala Allahu, usput sam imao knjigu Vodič za hadž koju sam čitao redovno u putovanju i pripremao se na različite obrede, tako da sam, hvala Allahu, posle uspio da obavim 7 tavafa oko Kabe, sam obaviti klanjati 2 rekiata iza Mekame Ibrahima, obaviti saj i nakon toga toliko sam se osjećao prijetno i nakon toga što sam izgubio moju grupu, nisam znao gdje mi se nalazi hotel, nisam osjećao nikakvu paniku, nisam se osjećao nikako izgubljen tamo, nego sam jednostavno ostao u haremu, posmatrajući Kabu, posmatrajući ljude kako tavafe oko Kabe. Klanjao sam uz vremenu, je bilo vrijeme za sabah namaz, klanjao sam tu sabah namaz, bilo je zaista neopisivo. Onda sam nakon toga otišao u hotel, uzeo sam taksi, onda sam otišao u hotelu, skratio kosu i ono sve što spada u obrede umre i nakon toga je umra bila gotova. Tako onda smo imali par dana slobodnih, posjetili smo također pećinu Hiru, gdje je počela objava Muhammed a.s. su mu objavljena prva 5 ajeta iz Kur'ana, tako da smo posjetili ta glavna istorijska mjesta u Mekki. Onda nakon toga obredi hadža, to je zaista i fizički naporna stvar, ali nekako Allah da snage i čovjek uspije sve to da obavi bez ikakvih problema, hvala Allahu. Nakon i poslije toga bilo je mnogo ljudi, masa ljudi, to su bile reke ljudi. Čovjeku je zaista potrebna i fizička snaga da to sve izdrži, zato savjetujem isto mlađim ljudima da ne čekaju stare dane, jer nigde ne postoji propis koji zahtjeva od ljudi da se hadž obavlja u starijim danima. Naprotiv, hadž se obavlja čim je čovjek u mogućnosti financijskoj i fizičkoj. Jer je to jedan od 5 šartova Islama i jednostavno vidim već rezultati tog hadža, promijenili su se mnoge stvari kod mene, u mom razmišljanju, uglavnom u pozitivnom smislu. Nakon hadža odlazak u Medinu, također grad isto koji sam se odmah vezao, osjećao sam se kao da sam kući, kao da sam tu rođen. Džamija poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Prvu noć mi je bilo toliko drago što sam tu došao u tu džamiju da sam jednostavno odbio da se vratim da prenosim u hotelu, nego sam ostao da prenosim u džamiju poslanika alejhi selam. Malo da pričam ukratko o našoj grupi. Imali smo priliku da se tamo zbližimo jedni s drugima, da se sprijateljimo. Znači, jeli smo zajedno, obrede hadža smo obavljali zajedno, tako da smo se jednostavno zbližili, zavolili između nas. U kontaktu smo ostali svi, kontaktiramo se i posjećujemo se također, tako da hadž sa sobom nosi mnogo pozitivnih stvari. Eto, toliko od mene ukratko, tako želim da vas poselam još jednom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zalaska sunca napušta se Arefat i kreće se ka Muzdelifi učeći telbiju. Tamo se klanjaju spojeno i skraćeno akšam i jacija sa jednim ezanom i 2 ikameta. Zatim sunet je odmah zaspati kako bi čovjek prikupio snage za obaveze narednog dana.
Nakon sabah namaza sunet je da se vrijeme na Muzdalifi provede u učenju dova, a prije izlaska sunca, nakon što se razvidi, kreće se ka Mini učeći telbiju. Na tom putu prikupi se 7 kamenčića koji se bacaju taj dan. Ostali kamenčići se skupljaju na Mini za svaki dan bacanja posebno po 21. Oni koji su jednom bačeni ne koriste se ponovo. Ovdje je bitno napomenuti da je dopušteno onima koji su stariji, iznemogli ili bolesni da napuste Muzdalifu nakon pola noći, s tim da ne bacaju kamenčiće dok sunce ne izađe. Hadžije nisu zadužene klanjanjem Bajram namaza, tako da je pogrešno žuriti sa Muzdalife kako bi se klanjao Bajram namaz kod Kabe, a u isto vrijeme propuštaju se propisi hadža bez ikakve potrebe. Po dolasku na Minu prvog dana Bajrama baca se 7 kamenčića na Džemretul Akabe, veliko džemre koje je najbliže Meki. Sunet je da kamenčići budu nešto manji od lješnjaka i da se baca desnom rukom. Svaki kamenčić se baca posebno i u svaki zamah se kaže Allahu Ekbar. Nužno je da kamen padne u krug i nije bitno da pogodi stup koji se nalazi u sredinu kruga. Onome koji nije u stanju da baca kamenčiće sam, nema opravdanja da drugoga obavezuje time. Nakon bacanja kamenčića, onaj koji je obavio temetu ili kiran zaklaće kurban ili će to za njega neko drugi učiniti, a zatim će obrijati glavu ili se podšišati. Dok oni koji su obavili ifrad nisu dužni klati kurban, te će se odmah nakon bacanja kamenčića podšišati i obrijati glavu. Nakon ovoga zabrane vezane za ihram prestaju, osim sastajanja sa ženom. Hadžija tada skida ihrame i okupa se, a zatim u svojoj odjeći namirisan odlazi u harem da tavafi hadžski tavaf, tavaf el ifada. Tavaf el ifada je jedan od temelja hadža i bez njega hadž nije ispravan. Nakon tavafa onaj ko obavlja temetu obavit će saj između Safe i Merve, a onaj koji obavlja kiran ili ifrad obavit će saj ako ga nije obavio sa tavaful kudumom, to jest prvim tavafom po dolasku u Meku. Saj se čini isto onako kako se obavlja za umru, što smo prije spomenuli. Nakon ovoga dozvoljeno je sastajanje sa ženom. صلى عليه وسلم ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures.
from him and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with him, he is the one alone. The prophets, best of humankind, to all nations and all tribes. Last of all Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Formed of light and beauty, the Nakon obavljenog tavafa i saja, sunet je vratiti se na Minu gdje će se provesti 3 dana i 3 noći. 2., 3. i 4. dana Bajrama bacaju se kamenčići na sve 3 džemreta nakon što sunce pređe polovinu neba, a bolje ih je baciti prije zalaska sunca. Neke hadžije pak ostaju u Meki i odlaze na Minu radi bacanja kamenčića 2., 3. i 4. dana Bajrama. Bacanje se započinje na malom džemretu, El Džemretu Sugra, koje je najdalje od Mekke. Tu se dižući ruku baci 7 kamenčića jedan po jedan, učeći kod svakog Allahu Ekber. Zatim se krene malo naprijed, zaustavi se tako da džemre dođe sa lijeve strane. Okrenuti prema kibli učimo dovu koju poželimo. Kada se završi sa dovom, upućuje se ka srednjim džemretu, El Džemretul Vusta, na koje se baca 7 kamenčića kao i na prvom. Zatim će se odmaći tako da mu džemre dođe sa desne strane. Okrenuti se ka kibli i učit će se dove. Nakon toga baca se 7 kamenčića na Džemretul Akabe i nakon njega učenje dova nije propisano. Ko bude želio, dozvoljeno mu je da napusti Minu 12. Zulhidžeta, to je 3. dana Bajrama nakon bacanja kamenčića, i to pod uslovom da izađe s Mine prije zalaska sunca. Onaj koga zatekne akšam na Mini dužan je ostati i baciti kamenčiće i 13. dana na sva 3 džemreta. Prije povratka kući dužnost je obaviti tavaful veda, oprosni tavaf. Ovaj tavaf nije dužnost ženi koja ima mjesečno pranje. Ovim su završeni hadžski obredi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. During the traveling to Hajj in Saudi Arabia, it was very interesting. I've never seen a place like that in my life, especially the first day we entered the house of Allah, that is Kaaba. It was very impressive. Everybody were there making their special prayer. They're free to say what you like, to make your wishes, your demand in life, your future requirements, and all what you want to be in life, you make it there. And if you make it with one faith, definitely Allah will answer your prayer. And since I came back from my Hajj, I've seen a big difference in my life. My lifestyle, my character, and God has been really blessing me. I never regretted going to Saudi Arabia. I never regretted going to Hajj, because all what I wish in life, God has really answered my prayer. And it gave me joy and pleasure of being there. Apart from there, we are also in Medina, the city of the Prophet Muhammad. It was very interesting.
I saw where Prophet Muhammad was buried. The Prophet Muhammad in Lot was also buried there. There were about 4 people. Aisha, there were about 4 people or 6 people that were buried there. The burial ground was fenced with golden gates. And there also, whatever you wish, you pray there, Allah definitely answer the prayer. If you go with one faith, you never have doubt, you never have fear, definitely Allah answer all prayer. It was very interesting. Even the mosque, the surrounding, it's like there is no any other religion in this world apart from Muslim. Believe in Allah, Allah will definitely answer all your prayer. And at the same time, I wish my brother in Islam and sister in Islam that they should also make an attempt to visit the house of the Lord. So Tajuddin speaking to you from Luxembourg with the wife Adijat. Chukoya, we are all speaking to you. We really enjoyed this journey. May Allah bless all of us. Amen. Medina men sebi zove can Nakon uspješnog obavljanja hadžskih obreda, sretni zbog obavljenih ibadeta i rasterećeni od obaveza, hadžije su se uputili ka Medini, gradu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje će obići poslanikovu džamiju, klanjati u Ravdi Mutahhari i nazvati selam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a zatim će obići Bekiju. U okviru zijareta hadžije će obići i historijski značajne mesdžide kao i brdo Uhud, gdje se nalazi mezarje ashaba, među kojima se nalazi i mezar Hamze, poslanikovog amidže i prvaka šehida. Srce iz grudi iskoči, srce iz grudi iskoči. Labbaik Allahumma labbaik, svaki damar se odziva. Od Bosne se sve do Mekke, žubor telbije preliva. Na Bakijskom ću mezarju predat rahmet ashabima i proučit dovu tiho svim bosanskim šehidima, svim bosanskim šehidima. Napojit ću zemzem vodom ovu žednu dušu moju. Daj nam Bože s Kevser vrela, da talimo žeđu svoju. Labbaik Allahumma labbaik, svaki damar se odziva. Od Sandžaka do Mekke se žubor telbije preliva. Rasulullah tu je bio oko Kjabe tavafio, koda kora.
toga, oni su označeni, znači Ovi ovdje? Jeste, čini mi se zelenkaste boje, znači oni su ostali vidite crvenkaste. Jeste. Svi u džami. Imate stubove, znači poznatija rebda, to ovim stubovima imate, znači ofarbali ove izmeđne. Imate, znači te stubove, 4 reda stubova imate, znači to je taj dio rebnije, znači kompletno. To je bila prvotna džamija, prva džamija na redu. Tu je on živio, znači tako da je to ukopan, znači odmah do džamije. Imate gore ajet, znači iznad kabora, ma kane Muhammedun, eba ahadin min rijalikum, alake Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammed sallam nije bio otac nikom je od vas. Pa tekbire osluhujem, pa tekbire osluhujem. Kada nasred Arefata oborene glave stanem, prospina me svoj magfiret prije neg bijel. Prvi koji je ukopan, znači ovdje, bio je Osman bin Mazun, prvi, znači, čovjek koji je ukopan u ovom velikom greblju. Greblje je u početku bilo, malo, nekih 80 metara dužine i širine, kad je bilo izvan, grada. Medina je bilo mala i džamija i tako dalje, znači na perifernom dijelu, tako da je to greblje širivano, zapravo dobilo ovu dimenziju, znači kako bi rekao, ovaj prostor. Tako da danas, tik, ne znam, vidite uz prostor Hareva, džami, poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje je ukopano po nekim predajama 10.000 ashaba. Saladnika. 10.000 ashaba drugog Muhammeda alejhi ve sellem. Ovdje je zapravo su ukopana gotovo sva djeca Muhammeda, svi čerke Muhammeda alejhi ve sellema. Njegov sin Abdullah je ukopan, znači kod ovog prvog čovjeka Osmana bin Al-Mazuna, znači njegove žene, znači sve ovdje. Ihram skinem prije nek bijel, ihram skinem. Lebejk Allahumma lebejk, svaki damar se oziva. Od Medine do Mekke se žubor telbije preliva. Od Medine do Mekke se žubor telbije preliva. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Selam alaikum, braćo. Evo ja kao treći put išao sam na hadž. Bili smo puno zadovoljni i od prvi hadž, i od drugi hadž, i od treći hadž. Znači, inšallah, dragi Allah, svima da otvori put, da vidu šta je, znači, jedno najmilost i doživljavanje u svoj život, znači što će da doživi, je jedino prvi hadž. Radosti stvarno malo ima da obavesti svoje naređenje, znači šta treba, kako treba, ali nema niko da osjeti to muke, znači to su velike radosti za jednog hadžiju, jednog našeg brata muslimana. Bilo je sa svih naših braća, znači iz Luksemburga, prošli smo mnogo lepo i prvi hadž, i drugi hadž, i treći hadž, bili smo, znači,
I bili su novi hadžije, ali iz tih novih hadžija dosta mladih naših braća, dosta kao mi postari, znači u godinama, oni su nam puno pomogli i u Arafata, u Iminu i najviše sam zablagodaran od svih naših braća. Halil je bio do sad, znači treći put sam bio sa Halilom u vođe grupe, bilo je mnogo lepo. Pomogao nam je sve što je bilo, znači u redu sa izveštaja, sa naređenjem, znači sve ono smo završili mnogo lepo. Nema šta da kažem, inšallah, dragi Allah, svima da otvori put mladima, srednjima, starima, a najviše mladima, to je najveće bogatstvo za jedan mlad čovjek. Hvala. Selam alejkum. Znate, nakon bitke na Bedru da su mušnici sve vreme nastojali da se osvijeti nakon što su izgubili bitke na Bedru, da su oni odmah nakon bitke na Bedru dali se aktivne pripreme, kako bi na neki način krenuli veliku vojsku i osvijetili se poslaniku i muslimanima. Bitka na Uhudu se desila 3. godine po Hidži u mjesecu Ševalu i mi smo na ovom prostoru gdje se desila bitka. Znači, u ovom je malo prostoru izvan, znači u ovom ravnom prostoru gdje su bane, došli znači velike bitke, mušice su došli znači iz bitke, sad ide oko 3000 znači boraca, ali se radi znači nakon razgovora sa sahabima gdje da dočekaju neprijatelja, znači prevagnulo je mišljenje, trebali da iziđu iz Medine, mada je znači i boravak u Medini, odnosno bitka u Medini, znači na sve predstavljeno znači iz Medine. Tako je prevagnulo mišljenje, znači da iziđu iz Medine i oni su došli znači ovdje na ovom prostoru, vodili se prije znači mišljenja. Ovo brdo ovdje koje vidite za sebe je znači to je brdo Strijelaca koje je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zadužio, bio njih 50 znači strelaca je zadužio da čuvaju zaleđenim muslimanima. I na jednom slučaju znači ne smiju znači ostaviti svoja mjesta, napustiti svoja mjesta, znači i kada bi vidjeli da je bitka faktički završena, znači oni moraju ostati na svojim pozicijama, na svojim mjestima. Inače brdo Uhud je sa svojim klancem iza bila jedna zaleđena muslimanima, tako da je strateški pozicija smještaja muslimana pred bitku bila znači وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد الذي كسب Čestitam Bajramu Barekešu svima onima koji budu gledali nas ovdje skupa, koji se nalazimo na prvi dan Bajrama. Posle dosta ovako napornog dana, hvala Allahu, uspješno smo obavili, mada preostaje još malo lijepoga posla, ali
zahvaljujući Allahu Đelešanuhu, uspješno ga završavamo, jer to kaže Hadžija Azbija, međusobno pomaganje jedan drugom, naročito vi stari koji smo, nama su uvijek bili pri ruci da nam pomognu, da budemo što aktivniji u tome. I hvala Allahu što sam, ja o tome lično kažem, koji sam doživio u mojim godinama, da obavim ovu petu islamsku dužnost, to jeste 5 islamskih šart. Hvala Allahu Đelešanu, a zahvaljujem u tome i našem efendiji Alilu koji je ipak nas bodrio na tome da bi obavili ono što je sledovanje svih nas muslimana koji smo mogućnosti da to obavimo. Hvala Allahu Đelešanu, mada mogu samo da budem zahvalan svim hadžijama koje smo na okupu i koji se nalazimo u ovom društvu kojem jesmo. I daj Bože da povučemo nogu za sobom pa da mlađa generacija krene ovim putem, da potvrđuje ovo koje mi danas selamimo sve one koji budu gledali ovaj snimak i Allah imanet. Assalamu alaikum. Za puno pozdrava, puno selama našem džematu, našem umetu sa Balkana. Želio bi da bi svi naši ljudi sa Balkana, bez razlike koje nacije, želja mi je da bi svi posjetili ovu ljepotu ovdje. 2008. sam bio sam elhamdulillah zdraviji. Bila je stvarno strastvena želja 2008. godine. Ali ove godine jeste malo sam od nogu slabije, to je zbog toga što su već godine i kako da ti kažem, dolaze godine i nismo ne hoda se puno, malo pete i tako to dirali, sve to prolazi. A u suštini nema zaborava kogod dođe ovdje. Kogod ovdje dođe, inšalala da nagradi svakoga kogod je došao, pa i nas. Otiska, ne znam kako da ti kažem, osjećaj taj. To je jedan, kako da ti kažem, jedna obaveza, farz, da bi trebao čovjek da izvrši, pa nadam se inšala će umet naš, umet Muhammedov, a pogotovo naši ljudi sa Balkana, da što više dođu. Ali jedna preporuka, što god su mlađi, to je bolje. Jer hađ je za mlade. Mlađi ne osjećaju toliko, a imaju šta vidjeti, imaju šta i zašto da se mole. Kogod dođe, svakome želim sreću. Svakome želim sreću. Inšala Kabul za svakoga. Eto, toliko od mene. Osjećaj ne mogu da opišem kakav je opisaj. Osjećaj. Jer to je neopisivo. To je neopisivo. Slatkoća. Jeste sam bio 2008. godine. Toliko sam bio zagrižen. Ali ove godine sam stvarno osjetio malo bolju slast. Jeste da sam bio slabiji sa snagom, ali stvarno drugi put mi je da slast neopisivo. Nemam riječi kako da opišem tu slast i tu lepotu. Esselamu alaikum. Ja sam Ahmed iz Belgije. Imam 28 godina, imamo 3 djece. Mi dolazimo sa grupom, tako reći, iz Luksemburga, sa Halilom, Efendijom, ali također sa mojim babom i mojim nanom. Smo ovdje rješili da dođemo zajedno. Moj babo je došao za nekoga drugo, tako reći, za Bedel. A ja i moja Hanuma smo došli ovdje za nas jer smo imali toliko lep osjećaj da smo pogotovo krenuli malo više za islamom. Pa nas je tako dragi Allah pozvao da dođemo ovdje, pa smo se, tako reći, najavili i odazvali Allahu. Tako da je mnogo lijepo utisak
kada vidiš to Allahovo mjesto, a još ćemo vidjeti inša Allah i Medinu, ali ovo je tako reći kao što Allah govori u našoj svetloj knjizi, to je Koran Kerim, da je toliko blagoslovljeno, ali i slavno i prelepo. I ljudi su fini, to je toliko lep osjećaj da čovjeku će to ostati dok je živ. Mnogo je, alhamdulillah, inša Allah ćemo svi doći opet ovdje na malo, dragi Allah, da opet da dođemo jer vrijedi zašto se treba ovdje doći. To je naš, kako se Allah naređuje, peti naš islamski šart. Mnogo je lijepo je čovjek dok je mlada dođe, inače kad malo ostari, malo je teže zato što treba se, tako reći, mnogo pješice ići, zato je ljepše i tako mlađi, što lepše, što prije da se dođe malo. Evo i svi poselami pa će vidjeti ovaj video i inša Allah da će svaki musliman i muslimanka se odazvati Allahu u Kjabi. Salamu alaikum. ذكره ملء فؤادي وفمي. We shall love Muhammad till streams dry totally. We love him, the mercy to all, to you and me. ومن أهدى إلى الدنيا الهدى قادها نحو الطريق الأقوم. Prije svega hvala Allahu što nam je omogućeno da obavimo našu petu islamsku dužnost. Znači, pored svih tih psihičkih i fizičkih napora koje smo doživjeli, to je ipak jedno veliko pozitivno fizičko jedno veliko pozitivno životno iskustvo. Dvije stvari koje su meni posebno svidle i koje su na mene ostavili jedan velik emocionalni utisak bile su, prvo viđenje Kjabi i boravak na Arefatu. A s obzirom da svi znamo te priče i događaje, koji su vezani za ta dva mjesta, onda je to i razumljivo. Treća stvar zbog kojeg vrijedi, otići na hadž, je isto tako viđenje tolikog broja ljudi iz različitih krajeva, različitih kultura. I naravno, moja preporuka svakom je da se to što prije obavi, da se sve to vidi. I eto, selam. Salam alaikum. Alhamdulillah, on a fini notre hajj. Qu'Allah accepte le hajj. C'était une expérience vraiment très intéressante. Le premier jour, quand j'ai vu la Kaaba, c'était impressionnant, c'était grand, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, il faut le voir. Et le jour de Arafat aussi, c'était une journée vraiment spéciale, surtout après la prière de Dohr. C'est un sentiment que j'ai ressenti, que j'étais très très proche de Dieu. Et on a beaucoup prié, on a beaucoup pleuré ce jour-là. Ce jour-là était différent des autres jours. Voilà, j'espère que ce sera votre tour, Inch'Allah, pour faire le Hajj l'année prochaine. والله ربي يتقبلها منا وإن شاء الله نعاودوا مرات يا ربي يوفقنا واللي كمل هاد الحجة وشفنا الكعبة وزرنا قبر الرسول وكنا مع
grupa od 29 hadžija iz Luksemburga i Belgije izvršili su svoju 5. islamsku dužnost. Obavili su hadž i umru. Teška srca se rastaju sa Bejtullahom i sa velikim žalom zbog nemogućnosti nastavka uživanja u ibadetima u svetom gradu. Sa druge strane, sretni su zbog povratka svojim porodicama, željni da prepričaju sve dogodovštine i da prenesu utiske koje su stekli tokom ovog mubarek putovanja. Jedno je sigurno, njihova želja za ponovnim odlaskom na hadž je samo povećana i sigurni smo da s nestrpljenjem čekaju da ponovo budu Allahovi odabrani gosti. Mi molimo uzvišenog Allaha da im primi njihov hadž i ibadete, da im oprosti grijehe i prestupe i da ih učini uzoritim muslimanima u njihovoj zajednici. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da i nas učini svojim gostima i da nas obraduje oprostom i rahmetom. Molimo ga da nam omogući i u budućnosti organizovanje i odlazak na ovo mubarek putovanje. Amin. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga,
dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolaan semestilah ada. Jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram. رهبة حلت بقلبي